kan hria tangin China chuan khovel ram dang te zalen nanek chep zongin South China Sea na satakin cheta tho zela tun hnai maya po satellite thlak then khata alandan chuan China chuan US le athurwal puiram te ma chon turin South China Sea lama asipai te asoi hing nual ni in Jen Info Group chuan antar langa satellite thlak atanga alandan chuan China in Island asiam chopa airport a ti chuan China Air Force Bluff Surveillance Aircraft te chu anin tum chok deuh reng ni in alanga China hian Fiery Cross Reef airport asiam te chu China Air Force te hian an hmang chho tan ni in Jen Information Group chuan asoi bokani Sean O'Connor Jen Info Group principal analyst chuan thakhat chung lekin helai tuipui in chu hmuna hian China military aircraft te chu voi tam tak hmu an nia heng aircraft te hi China Navy in do thlona base dangami tenen anin thlak kwal reng ni in asoi Connor chuan he China siam thirkar airport ta thlona da na hengara te hian en thlak na thok surveillance aircraft pathum le thlona dang po aom ni in asoi bokani South China Sea hian China chuan thirkar siam chopin aram thenom ram panga Malaysia Taiwan Vietnam Brunei Philippines te chuan helai tuipui hi an tuipuya an ngai ve thowa China chuan achak na mangin helai mun hi a thenom ram te hne chu tumin ma alameka helai tuipui hi China chuan ata ani ziale helai tuipui hum him tur hian an thirkar siam chopa te chuan Michelle le boruwa ka tanga beina laka in ven nan bangkar thapui pui China chuan abun chhomek ni in soi ani bokani China thilti dan hi America le athurwal pui te chuan an du lo hlea helai tuipuya ram te nau jok te thlawang hau tur le zalen taka khovel ram sang long te zalen taka anjin vewa theinan America le athurwal pui ram te chuan anin do long thaber ber te chu tuipui boilama chuan an lo tir chho to ni kha event dana chuan tuipui kamatanga mel som pahni thleng hi khovel ram ten an tuipuya an chal theya he event dan bo chia khovel in do pui cho chu hi China hian achak riau ni in alangani tunhaya khovel chu China na ti chua sipui wanga aboi lain China chu khovel ram dang te ngai ti thalo zong in akhosa chhota zeu maya nuclear chu mani loka ate chu du tok lovin Indian Ocean lama ain do long rual ho aron tol thlak ti ruau maya Indian Navy te chuan tuipuya chona an hmuani chuan changle tura anin pe thu an chuang hala hei mai hi alani lo Taiwan lamtan po ngai thallo na tur lirin China chu akhosa chhomek khovel mi pui soilo tam takin an thi pui sipui ati chua tak ngel po chiang taka soi thelo tu China chuan tu hnaya map ati chua po India ram Arunachal Pradesh ram tam tak chu China sky map chuan an ram chunga an thailu ta mi abokani hetiang hi thilom dan ani chhota ka wangin khothlang lam palian khovela vokla len mek America chuan China khosak dan hi apaidam theilowa America sipai hun poimo guam huna chuan abom barwal ten China chu an bom hre don lo ani ti lan tirnan guam huna elephant walk aron nei tir ngal boka America hian bombar changkang tak ani laya bombar upato tak B-52 ral matong le in show saknan amang fo mai hi thil ti om lo ani san lo America in ama the thin B-52 Stratofortress chu engtiang chia chakle thange ani hian bi chiang don teang ama sain China in bombar ani ve jian te hi mita copy thiam bik an ni zianem het le zwal tura Russian bomber 216 Antona an siam ve nia B-52 ne na khai khin chi ani lo ti lo shephot maila B-52 te hi America hian kumsang khachakwa somnga le panga tang dai to khan alo mang tan dai to maya an lianin an chakle maya an thalai zong ringot po hi metar zathum som sari holtlang ani hem maya he Boeing kut chuak hian engine Pratt le Whitney kut chuak TF-33 pariat ngot mangin ral thuam pound sing sari zeta pai thei boka hetiang taka chakania wang hian B-52 pakhat chau po hi ramthen khatan chuan hne theilo ani allo ti hial thin ani he America bomber chuan tolol zinga mi B-52 hi athlok sang thei maya thola pa ngai ho hi fit sang thum vela sanga an thlo lain America bomber hi chu fit sanga vel daya sanga po buai map lovin ral bein hunam hang thei ani America mi thiam bik ten B-52 te hi hun la jok le ti pui ral daya mi po ba bom thei tura duan an nia wangin an thlok thui thei boka atui pai lai chau ring hian KM sing khazali somriat lai a thlok thei hem maya atui thun bel phei chuan
he American bomber thlo thui thei zong hi rap thlak tham ani hial zo ko me kan thriat ve mai tur chu B-52 ming put chan hi kumsang khazakwa somruk chawa America rol thar rual hairstyle larget mai behive B-52 anti hian he bomber noise con hi an ema wangin he bomber hi B-52 ti ming phua ani sotani America hian B-52 te hi zasari chuang dai mai alo siam hem to maya chung zinga somruk pali te H series anti big te chu tun thleng hian America hian ala manga heng America in man mek te hi nasa taka ti chang tlun ani ba ka nasa zo ka ti chang tlun chho tum mek zel ani bok tuna B-52 in man mek engine TF-33 po hi kumsang ni som pakwa chunga thlak zo man tura ruam man ani na chungin thlona engine te hi thil siam all ai lo takania tun thleng hian America hian he bomber engine tur hi du thu sam ala mulawa America mi thiam te chuan B-52 engine thar turata na zirchian tur paliero an chop chuak to ni B-52 hian North Hope Grumman ku chuak ANAPQ 166 mechanical scan radar amang meka he radar mang hian B-52 pani lek hian darkar ni lek chungin tuipui chungzol mel noi khat le sing ni bel chunga melma thilom te chu amu fai vek theya rap thlak takani hei hi America chuan du tok lawin B-52 radar te chu Raytheon ho kut chuak APG-79 APG-82 mangin thlak ala tum hem mai boka B-52 bondan tur chu soithiam har sa tak ani to don ani B-52 hian melma te thui chu azungzung na tur electro optical viewing sensor pani ani ba ka melma te missile jet 10 hi dan pek chu atanga melmaral thuam thui chuak zarzar tur infrared sensor changkang tak mai ala nei cheu boka target thel hau lawa abe theinan targeting pot te chu ala nei le boka munla jok be nan lightning advanced targeting pot ala nei le cheu boka hei po hi sniper advanced targeting pot manga thlak chho mek ani bokani sniper advanced targeting pot hian munla taka mel mathil chu engtiang chiang nge ani ti te engang ral thuam nge ani cheson chi nge ani ti mai ba ka mel maral thum omna hla chong te chu awa hrestat chat thei don ani kumsang khazakwa som ko le paruk September ni Iraqi war lai khan B-52 hian Iraq khopui Baghdad power supply mun pui chu be chiam maya Baghdad chu athim muk mai ani kha he Iraq en dona hian B-52 hian chol hau lovin melma bein wansanga darkar somthum pali te me umai athok kuala ralbeya thlok reiber an hial ni in an soichui tabok ani kha hetiang taka America experience weapon hi indo lama chon mi alo unproven China ral thom laka chuan achungdung hle nge yang le Cold War lai khan Soviet mit timim tu ber chu he American jian hi America hian kumsom ni chuang te me umai alo mang to a ma se ala du tok mai don lo ni in alanga B-52 Strato 40s te hin sataka ti chang tlun chho zel ani awangin kumsang ni somnga vel thleng chu thataka man chho thei tura be se ni in khovel ral thom service reiber ani thei hial don ni in alanga ni